Dobar dan svima. Dobrodošli u novu epizodu Znanost u 5. Danas je 23. epizoda. Epizoda je danas za djecu, a tema je kako napraviti atome i od njih cijeli svijet. Dakle, danas ćete saznati što su to atomi, kako je sve izgrađeno od atoma, kako su napravljeni i gdje su napravljeni ti atomi i kako onda od njih izgraditi cijeli svijet. Ako se sjećate neke od prethodnih lekcija, ovo je bila u biti prva lekcija za djecu u znanosti 5, ja sam vam govorio o tome kako je sve oko nas, apsolutno sve, izgrađeno od malih kuglica različitih boja koji se zovu atomi. I onda smo ponavljali da je sve oko nas izgrađeno od atoma. I ovaj pod je izgrađen od atoma, i ovaj zid je izgrađen od atoma, i ovaj projektor koji projicira ovdje na zid je isto tako izgrađen od atoma. I moj kompjuter je izgrađen od atoma, i ovi telefoni su izgrađeni od atoma. Sve, zemlja je izgrađena od atoma, sunce je izgrađeno od atoma, naša galaksija je izgrađena od atoma i cijeli svemir, sve oko nas je izgrađeno od atoma. I vi ste isto tako izgrađeni od atoma. I onda smo se mi pitali i razgovarali smo o tome kako su ti atomi, te male kuglice, na kraju u biti završile u vama. Kako su one došle u vas? A znate kako? Kad je vaša mama bila trudna, ona je jela hranu, a ovako ste vi živjeli 9 mjeseci, ste živjeli naopako u maminom stomaku. Kad ste vi bili mali, mama je jela hranu, udisala zrak, a te male kuglice koje se nalaze u hrani i u zraku su u stomaku vaše mame, ovdje, malo po malo napravile vas. I tako smo mi biti, kasnije smo završili priču s jednom zanimljivom stvari, da smo shvatili biti da smo svi zvijezde, a danas nećemo pričati o tome. Danas ćemo u biti najprije pričati o tome kako izgledaju atomi i jesu li svi atomi isti. Atomi vam ovako izgledaju. Oni vam se sastoje od malih kuglica. Dakle, sami atomi su mali. Oni se sastoje od malih kuglica. I postoje 3 vrste tih malih kuglica. Jedna se zovu protoni, proton, i to su ove crvenkaste kuglice. Drugo se zovu neutroni, to su ove sive kuglice. I te protoni i neutroni, te kuglice, zajedno se spajaju u nešto što se zove jezgra. I to se nalazi u sredini atoma. Dakle, protoni i neutroni se spajaju u jezgre. A još ima jedna kuglica koja je manja od njih, koja se zove elektron, i ta mala kuglica kruži oko ovih dviju drugih kuglica koji se nalaze u jezgri. Sad, šta je zanimljivo ovdje? Zanimljivo je da su protoni takozvani pozitivne čestice, a elektroni su negativne čestice, a neutroni nisu nikakve čestice. One su neutralne, zato se zovu neutroni, jer su neutralne. Sad, šta to znači kad je nešto pozitivno? To znači da ima pozitivan naboj, to se zove naboj. A šta to znači? To znači kad dovedete dvije čestice koje su pozitivne, onda se oni počnu odbijati. A ako imate dvije čestice koje su negativne, isto se počnu odbijati. A ako imate jednu pozitivnu i jednu negativnu, onda se spoje. To jest privlače se. I sad gledajte šta se događa, šta je zanimljivo. Vidite, ove dvije čestice, plus i plus, se odbijaju. I ove se 3 odbijaju. A onda se vi pitate, pa dobro, zašto se ove ne odbiju? Kako su se one sad sve zajedno spojile? A znate zašto su se spojile? Zato što ovi neutroni između njih, oni služe kao neka vrsta ljepila i onda zalijepi ove protone zajedno. I zato ih drži sve zajedno. A ovi elektroni, koji se nalaze oko ovih čestica ovdje, oni kruže oko njih zato što ih non stop
ovi protoni privlače. Non stop ih privlače. E sad gledajte što je zanimljivo i što je jedna od najvažnijih stvari kod atoma je to što ima isti broj ovih pozitivnih protona kao i ovaj broj negativnih elektrona. Vidite, imamo 1, 2, 3 protona, a 1, 2, 3 elektrona. 3 protona, 3 elektrona. Ovih neutrona može biti bilo koliko. Ali imamo isto protona u jezgri kao elektrona koji se nalaze okolo. I atom je zato što ima isti broj pozitivnih čestica kao i negativnih čestica, atom je sve zajedno neutralan. Slično kao ovaj ovdje neutron. Ok, sad se mi možemo pitati, dobro, kako ćemo mi sad izgraditi, jesu atomi svi isti, su svi ovakvi ili ima različiti? I prvo je, koji je najjednostavniji mogući atom? Najjednostavniji mogući atom se zove vodik i on vam izgleda ovako. Ima samo jedan proton u sredini i jedan elektron koji kruži okolo. Dakle, proton i elektron. Najjednostavniji mogući. A sad, koji bi bio drugi nakon njega? Bio bi onaj koji ima 2 protona. Tako? I 2 elektrona. Ali, sad se vi odmah kažete, neko od vas kaže, pa ne mogu biti 2 protona, oni će se, ako je proton ovdje još jedan plus ovdje, oni će se razdvojiti. Moramo staviti neke neutrone da ih zalijepimo. I stvarno je tako. Ovako izgleda sljedeći atom koji se zove atom helija. I on ima 2 protona, 2 neutrona i 2 elektrona koji kruže okolo. I tako se zove atom helija. I onda, sad je neko od nas skužio od vas. Pa dobro, onda ćemo sad dodavati protone i elektrone i neutrone i tako ćemo malo pomalo izgraditi sve atome. I točno tako. Tako mi izgradimo sve atome. Recimo, ima jedan atom, poznat, možda vi ga i 100% znate, zove se atom kisika. Ovako se zove, kisik. Kakav je on? On ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 protona, sad su protoni crveni. Neutroni su žuti, njih isto može biti recimo 8. I ima 8 elektrona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ima 8 elektrona i 8 protona i može imati 8 neutrona. Tako izgleda atom kisika. I malo pomalo, tako mi izgradimo sve atome. I onda ih stavimo ovako u tablicu i ovo je tablica svih atoma. Sad se vi možete pitati koliko njih ima. Pa ima ih 115 ih ima za sada. A ovako izgledaju ti atomi. Vi možete svi otići na internet, imate čak i aplikaciju za telefon danas u kojem imate popis svih tih atoma, kako se oni zovu. I čak možete onda, kliknete ovdje negdje, onda vam kaže sve o tom atomu. Recimo ovo je atom aluminij. Ovo je recimo atom bora, ugljika, dušika, kisika, germanija, galija i tako dalje i tako dalje. Imaju čudna imena. Bilo bi jako dobro ako neko od vas želi da pročita sve te atome jednog dana i da ih onda, ako budete studirali kemiju, onda ćete znati sve ove atome na pamet. Ima čak jedna pjesma o tim atomima. Napravili su pjesmu u kojoj pjevaju sve te atome. Vidite kako je to zanimljivo. E sad, sljedeće pitanje je, koliko su veliki ti atomi? Jesu li oni veliki ili su mali? Ako su mali, koliko su mali? I sad gledajte, sad ću vam ja reći koliko. Atom, sjećate se ovog atoma vodika, on je najjednostavniji, najmanji i najviše ga ima u cijelom svemiru. Od njega ima najviše od svega. A onda je najbolje njega zauzeti da vidimo koliki je.
I sad gledajte kad usporedimo atome. Ovo je Zemlja. Zemlja je velika 12.000 kilometara od jednog do drugog kraja Zemlje. I ako usporedimo Zemlju sa lopticom za golf, ovo je loptica za golf, ona ima oko 4 cm je velika, ovolika otprilike. Sad usporedite lopticu za golf prema cijeloj Zemlji. Zamislite koliko je to. A onda sada usporedite atom. Atom je onoliko manji od loptice za golf koliko je loptica za golf manja od cijele Zemlje. I atom je veliko, voliko, pogledajte, 0,00000000001 metar. Zamislite to. To se kaže 0,1 nanometar. Toliko je mali atom vodika. On je najmanji. A onda se vi sad 100% pitate, pa dobro, nisu svi toliko mali. Ima i većih. I ima ih. Evo ih. Onda smo mi uzeli jednu tablicu. Onda smo tu tablicu nacrtali koliko su veliki atomi. Vidite, ovo je vodik. Vidite koliko je mali. A najveći je ovdje ispod ovoga jedan, ali ovaj je među najvećima. Pogledajte koliko je on. Ali opet nije toliko puno velik. Dakle, i najveći atomi su malešni, sićušni, minijaturni. A onda, sad ću vam pokazati da je neko uspio napraviti film od atoma. Zamislite koliko su tako sićušni, minijaturni, a ljudi su ih uspjeli tako slikati i napraviti od njih film. I ovo je film, najmanji film na svijetu. Film koji se zove Dječak i njegov atom. I sad pogledajte kako izgleda film. Ovo je crtani film s atomima, napravljen od malih sićušnih atoma. I to je točkice, to su atomi. Ovo. Ovo je najmanji crtani film na svijetu, napravljen od atoma. Eto ga, to je bio najmanji crtani film na svijetu. Nikad nećete gledati manje od ovoga. Dobro, a sad što su to molekule? Molekule su kad atome spojimo zajedno. Kad više atoma spojimo zajedno, dobijemo molekule. I najpoznatija molekula koju vi znate, 100% znate, zove se voda. Voda ima 1, 2 atoma vodika i 1 atom kisika. Ovo znači kisik, a H znači vodik. I ovako izgleda voda. Recimo, druga jedna molekula je kad uzmete atome natrija i spojite ih s atomama klora, a kako ih spojite, to je isto zanimljivo, vidite. Ovaj atom natrija ima jedan elektron koji mu smeta i on ga želi pošto poto dat nekome. A ovaj klor, njemu fali jedan elektron, on bi jako rado volio imati još jedan elektron. I onda se dogovore, kako ovaj natrij želi dati elektron, ovaj klor želi uzeti elektron, tako se dogovore i spoje se zajedno. I onda ovaj ima jedan elektron manje, ovaj ima jedan elektron više, to jest ovaj ima jedan elektron manje, da ovaj ima jedan elektron više, i onda se oni zajedno spoje ovako, vidite. Ovo su atomi klora, ovo je atom natrija. I spoje se i čvrsto stoje zajedno. Stoje zajedno u jednoj kocki. I tu kocku mi zovemo kristalna rešetka. Kristalna rešetka. Vidite, izgleda kao rešetka. I to je ono što mi zovemo kristali. Kristali imaju atome složene ovako u kristalnu rešetku. A znate koji su ovo atomi ovako složeni? To su atomi soli.
I kad odete sljedeći put, uzmete sol, pogledajte, mislim, vi je ne možete vidjeti, možete vidjeti možda pod mikroskopom, ako imate dobar mikroskop. Ne možete vidjeti atome, ali ćete vidjeti da su to kristali koji imaju ravne rubove, zato što su tamo atomi vrlo čvrsto složeni jedan uz drugog. Ovako izgledaju ti atomi. U kuhinskoj soli. Uzmite sol i možete to pogledati. Svaki put kad jedete sol, sjetite se da je sol nastala tako što su se ujedinili pojedini atomi zajedno. I ovako čvrsto stoje zajedno. Sad se vi 100% pitate, dobro, sad smo mi naučili da su atomi sićušni, mali. A koliko onda njih ima u stvarima oko nas? Mora da biti da ih ima jako puno. Točno, ali koliko puno? I pogledajte koliko. Ako uzmete 12 grama, znate koliko je 12 grama? 12 grama vam je malo mrvicu. To je recimo i vaša olovka, uzmite vašu olovku, vaša olovka ima otprilike 12 grama. Dakle, to je malo. A znate koliko u vašoj olovci ima atoma u 12 grama? Ima ih 600 milijardi i još tisuća. 600.000 milijardi atoma. Toliko ima u vašoj olovci atoma. Zamislite, 600.000 milijardi. Da vam dočaram koliko je tu puno. Zamislite koliko ima zrnaca pijeska na plaži na kojoj se vi idete kupati. Zamislite to u svojoj glavi. A onda zamislite koliko ima zrnaca pijeska na svim plažama na cijelom svijetu zajedno. Možete to zamisliti u svojim glavama. Koliko ima na svim plažama na cijelom svijetu zajedno. Ovaj broj je još 100 puta veći od toga. To je 100 zemalja, 100 planeta Zemlja. Onoliko plaža koliko ima na 100 planeta Zemlja, toliko ima zrnaca pijeska, toliko ima atoma u vašoj olovci. A onda se vi pitate, dobro, i znate što je još zanimljivo? Toliko ima atoma, recimo ako uzmete ovu bocu vode, jeste ikad vidjeli one boce koje se voda toči, znate, stavite, ova boca stoji naopako inače, ali ako je prazna, ako u njoj nije voda nego zrak, onda u njoj ima otprilike 600.000 milijardi molekula zraka. A izgleda nevidljivo, jer zrak izgleda nevidljivo, je li tako? Vidite, zrak ovdje izgleda nevidljivo. A ovdje u ovoj boci, kad je prazna, u njoj ima 600.000 milijardi molekula zraka. U praznoj boci. A zrak izgleda nevidljivo. Sad zamislite koliko ima molekula i atoma oko nas. A vi sad da 100% pitate, pa dobro, koliko onda ima molekula u meni ili atoma? Atoma, mi ćemo pričati o atomima. Znate koliko ih ima otprilike u vama? Ima ih, sad zapamtite, ima ih ovoliko. Ima ih 2 milijarde atoma u vama. 2 milijarde atoma u svakome od vas. I ti atomi, znate sad šta se događa? Sad zamislite ovo. Vi, djeco, kad jedete, vi atomi iz hrane uđu u vaša usta, prođu kroz vaše tijelo i u stomaku se razgrade, rastvore na atome, ta hrana i piće koje ste pojeli, zrak koji udišete, i onda oni vašim venama teču kroz vaše tijelo i nose te atome i vi malo pomalo rastete. I ti atomi se gomilaju u vašem tijelu i vi malo pomalo rastete. Zato što jedete i udišete te atome. A sad gledajte što je zanimljivo. Mi vam točno znamo koji su atomi u našem tijelu. Najviše u vašem tijelu ima kisika. Zatim ugljika, vodika, dušika i tako dalje. I onda shvatite da u našem tijelu ima različitih atoma. A šta se događa? Onda smo shvatili i ovo. Pogledajte što smo shvatili. Znate šta se događa kad vi udišete? Vi udahnete zrak. Šta vi u biti udahnete?
Vi udahnete atome kisika, a izdahnete atome koji se zovu ugljični dioksid. To su neke druge molekule. Ovo su sad molekule. Udahnete molekule kisika, a izdahnete neke druge molekule ugljičnog dioksida. A znate šta rade biljke? One vam udišu ugljični dioksid, a izdišu kisik. Što znači da vi neprestano s biljkama razmjenjujete atome. I ako imate biljke u vašem stanu, razmislite malo o tome. Vi kad izdišete, one udahnu te atome, a one izdahnu atome koje vi udahnete. I vi neprestano s njima razmjenjujete atome. I mi inače razmjenjujemo atome sa svim stvarima oko nas. I jednog dana, kada se više ne bude, kad umremo, onda ti atomi se vrate u zemlju i onda se raspodijele na neke druge ljude, na neke druge životinje i tako dalje i tako dalje. A sad, gdje se proizvode atomi? Sad smo shvatili kako se grade atomi, a gdje su se oni proizveli? I sad gledajte što je zanimljivo. Vi znate kako je nastao svemir? Svemir je nastao u velikom prasku. I prvi atomi, znate koji? Oni najmanji atomi, atomi vodika, su se proizveli u velikom prasku. A kako? Tako što kad je svemir bio vrlo mlad, kad se stvorio tek, onda je u njemu bilo elektrona, protona, neutrona i tako dalje i tako dalje. I onda su oni svi bili posebno, nisu se uopće družili. A onda u jednom trenutku su se tako okupili da je jedan proton uhvatio elektron i postali su atomi vodika, a onda su recimo dva protona i dva neutrona uhvatili dva elektrona i nastali su atomi helija. I tako su nastali prvi atomi vodika i prvi atomi helija. I onda je svemir počeo se širiti, a ti atomi vodika i helija su malo po malo počeli se skupljati pod utjecajem sile koja se zove gravitacija. I onda su, ovako se skupljali i napravili su prve zvijezde. A onda su zvijezde u sebi počele proizvoditi druge atome. A kako? Tako da su se dva atoma vodika spojila i napravili atome helija, pa su se onda atomi helija dalje spajali, kod nas su se lijepili jedan na drugoga i proizvodili druge atome litija, berilija, ugljika, kisika, dušika i tako dalje, sve do željeza. I tako su se u zvijezdama, dok su zvijezde gorile, stvarali različiti atomi. I na kraju svog života zvijezda vam je ovako izgledala. Tako vam inače izgledaju zvijezde na kraju svog života. Sunce je recimo zvijezda koja je sada u takvom stadiju da proizvodi od vodika helij, jer je ona tek na sredini svog života. Još nije niti do sredine života došla. Ali kad na kraju svog života zvijezda bude ovakva, na kraju zvijezde su atomi vodika, onda su ispod nje atomi helija, onda su ispod nje atomi kisika, ugljika i malo pomalo sve do željeza. I zvijezda ima slojeve, različite slojeve atoma. I šta se onda dogodi toj zvijezdi? Zvijezda vam u jednom trenutku eksplodira. Ona eksplodira kao supernova. To se zove supernova, o tom smo već pričali. I ona kad eksplodira, pošalje sve te atome u svemir. I onda šta se dogodi? Onda vam se atomi, lijepe se neutroni na te atome, i onda se zalijepi još jedan neutron pa postane malo veći atom, pa se zalijepi još jedan neutron pa postane još veći atom, pa se zalijepi još jedan neutron pa postaje još veći atom, i tako dalje, i tako dalje. I tako malo po malo nastanu svi ostali atomi. I svi atomi tamo iz one tablice, sjećate se iz ove tablice, mi svi znamo kako su oni nastali. Oni su nastali ili u velikom prasku, to su ovi plavi, vidite, vodik i malo helij. Onda su nastali u zvijezdama, to su ove, recimo ovi ovdje zeleni, vidite zeleni, i ovi žuti. A onda su ovi ostali nastali u zvijezdama koji su eksplodirali, to ostatak ovih zelenih, ovih svjetlo-plavih
i ovih ovdje narančastih. Dakle, nastali su ili u velikom prasku, ili u zvijezdama, ili u eksplozijama zvijezda koji se zovu supernove, ili takozvane meganove. To je kad se dvije zvijezde spoje, onda se rasprstnu sve zajedno. Dakle, zaključak je da su atomi nastali ili u velikom prasku, oni najmanji, ili u zvijezdama, praktički svi ostali. Sad, kako mi izgradimo svijet od atoma? Dakle, smo saznali što su to atomi, kako su nastali atomi, a sada kako ćemo mi izgraditi cijeli svijet od atoma? Pa kako? Tako što stavimo atom kraj atoma i malo po malo i napravimo ostale. Sve stvari napravimo oko nas od atoma. Sad, kako mi možemo te atome sastaviti? Možemo na 3 načina. Možemo ih sastaviti tako da spojimo ih, da se oni stave u kristalnu rešetku, sjećate se. I to se zovu čvrsta tijela. I to je, recimo, ovaj moj daljinski je čvrsto tijelo. Kosti u mom tijelu su čvrste. I koža je isto tako. I ovaj sat je isto tako čvrsto tijelo. Kad bi mi uspjeli vidjeti pod mikroskopom kako izgleda moj daljinski, on vam točno ovako izgleda. Atomi u mom daljinskom su čvrsto spojeni jedan s drugim. I to se zovu čvrsta tijela. Druga tijela mogu biti tekućine, na primjer voda. Kod njih su atomi i molekule vode tako su napravljeni da ipak ima malo razmaka među njima. Vidite, ima malo razmaka. Nisu čvrsto spojeni jedan s drugom. A recimo, treća stvar su plinovi, kao što je zrak, u kojem molekule i atomi, mogu biti ovakvi, su daleko jedan od drugih. Pogledajte koliko su daleko. Dakle, u čvrstim tijelima, stvarima koji su čvrste oko nas, kao što je moj daljinski, atomi stoje blizu jedan drugog. U tekućinama mrvicu udaljeni, a u plinovima puno udaljeni jedan od drugih. I onda, šta se u biti događa? Vidite, jeste vi sjećate da imate, na primjer, 3 stvari kako voda može doći? Može doći kao led, kao voda i kao vodena para. Tako? Sad, koja je razlika između te 3, to mi zovemo 3 agregatna stanja, nema veze, morate vi zapamtiti ime agregatna. To su 3 stanja vode. Led, u ledu su molekule vode ovako zbijene jedno s drugim. U vodi su molekule vode malo udaljene jedne od druge, a u plinu, vodenoj pari, molekule vode ovako idu brzo, jako brzo. I čak vam se ovdje vam se gibaju malo, ovdje malo više, a ovdje još više. I u biti ovako vam to izgleda kod vode točno. Vidite, sjećate se da je molekula vode ima jedan atom kisika i 2 atoma vodika. Vidite, u ledu oni svi stoje ovako zajedno i ne miču se, ovako stoje. Kod vode, vidite, svi su malo udaljeni su jedan drugog i nisu uopće povezani. Vidite, ovdje su povezani, ovdje nisu povezani, dok su kod pare udaljeni jedan drugog, uopće nisu povezani ni malo. Ovdje su malo povezani. Ovdje su puno povezani, kod leda, kod vode su malo povezani, a kod vodene pare nisu ni malo povezani. I sve stvari oko nas vam dolaze ili kao krute, čvrste tvari, ili kao tekućine, ili kao plinovi. I to su i sve oko vas, apsolutno sve što vidite. Recimo, naše tijelo ima čvrste tvari kao što su kosti, koža, kosa i tako dalje, i tako dalje. I tekućine, kao što je recimo krv ili plazma u našem tijelu i tako dalje. Dakle, a imamo i plinova, iako jako malo, ali plinova ima puno oko nas. Najpoznatiji plin oko nas je zrak, na primjer. I cijeli svijet, apsolutno sve što vidite oko vas, se sastoji od ili čvrste tvari, gdje su atomi jako blizu jedan drugome, tekućine u kojoj su atomi ili molekule mrvicu udaljene od drugih, i plinova u kojoj su atomi ili molekule puno udaljeni od drugih. I sve što mi znamo u prirodi oko nas, možemo razumjeti na takav način. Na primjer, vi znate što je to temperatura? Vi znate kad dobijete temperaturu, malo vam se zagrije cijelo tijelo. Ali kad bi vi pogledali pod mikroskopom šta se događa, vi bi u biti vidjeli da atomi, nema veze jesu li u krutom tijelu, u tekućinama ili plinovima, atomi vam se uvijek gibaju. Uvijek.
Ako su u krutom tijelu, onda ovako idu gore dolje. Ako su u tekućinama, onda isto idu ovako u raznim smjerovima. Ako su u plinovima, još brže idu ovako okolo. I to što se atomi i molekule gibaju, to u biti mi zovemo temperatura. I što je temperatura nečega veća, to se atomi i molekule gibaju brže. Kad je temperatura manja, gibaju se sporije. I onda gledajte šta mi možemo razumjeti. Ako imate dva tijela, u jednom se molekule ili atomi gibaju brzo, to je toplo ili vruće, a u drugome se gibaju sporije, pa je to hladno. I šta se dogodi kad dovedete ta dva tijela zajedno? Kad ih spojite, onda ove što su bile brze, one daju brzinu ovima što su sporije. Ove se uspore, a ove se malo ubrzaju. I onda toplina ide iz tijela veće temperature na tijelo manje temperature. I tako se u biti događa sve oko nas. Svaki put kad vi dotaknete nešto što je toplije, što ima veću temperaturu, tada molekule i atomi, kad vi dotaknete to, onda te molekule i atomi se gibaju brže i onda oni vama žele predati svoju brzinu i zato vi osjetite da je to malo vruće ili toplije. Jer se onda molekule i atomi u vašem prstu se ubrzaju malo i onda vi kažete, to je vruće, zato što su se ubrzali. Tako u biti funkcionira. Dakle, mi sve možemo razumjeti oko nas ako se spustimo i razumijemo to na razini atoma i molekula. I cijeli svijet oko nas možemo izgraditi znajući da je to izgrađeno od atoma i molekula. Sad da vam kažem još nešto za kraj. Ja sam vama rekao, dakle sad ako mi zapamtimo sve što smo naučili, da su atomi sagrađeni od jezgre u sredini koja je napravljena od protona i neutrona i elektrona koji kruže oko njih. Ali sad vam moram reći još nešto. Ti protoni i neutroni, oni vam se sastoje još od manjih kuglica. Te manje kuglice se zovu kvarkovi. Imaju tri, i protoni i neutroni imaju po 3 manje kuglice i te male kuglice zovu se kvarkovi. I pravi atom, kad bi ga još pogledali detaljnije, izgledao bi ovako. Vidite, 3 kvarka čine protone, 3 kvarka čine neutrone, ovo su protoni, ova 4 su neutrona, ova 3 su protona. Dakle, 3 čine protone, 3 čine neutrone i još imate elektrone koji kruže oko njih. I sad se neko od vas pita, pa dobro, ako su ti kvarkovi, te male kuglice koji su sastavljeni protoni i neutroni, jesu li možda ti kvarkovi sastavljeni još od manjih kuglica? I to je baš dobro pitanje i znate koji je odgovor? Odgovor je ne znamo, nego to sad istražujemo. I mi vam u onim velikim akceleratorima, ako ste ikad čuli što mi imamo u Ženevi, mi vam sudaramo protone, mi ubrzamo protone, sudarimo i razbijemo te protone da vidimo što se nalazi unutra i onda sada gledamo, ako razbijemo protone, možda razbijemo i kvarkove, pa možda ima nešto još unutra tih kvarkova. A to još nismo sigurni. Sad to tek tražimo. I za kraj, ono što želim da zapamtite danas, da je jedna od najvažnijih rečenica u znanosti, jedna od najvažnijih rečenica koju smo mi ikad naučili je rečenica sve je napravljeno od atoma. To je rečenica jednog poznatog znanstvenika koji se zove Richard Feynman, ali zapamtite ovu rečenicu. Sve je napravljeno od atoma. I u toj rečenici ima sadržano najviše ljudskog znanja. Eto, hvala na pažnji. A sad ćemo vidjeti li imate neka pitanja. Dobro. Ok. Dobro. Ok. Gordana, tako da djeci bude drago učiti. Ja sam kao dijete rado pratila emisije Akademika Para. Ako netko i ne voli kemiju i fiziku s prekrasnog učitelja, zavoli ta predmet. Dobro, hvala vam, Gordana. Jelena, Janko pita koje je boje atom. Janko, ovo ti je odlično pitanje. Sad gledaj ovo.
Atomi ti, ja ne znam da se zadnji put si ti vjerojatno gledao o čemu se ja pričao. Ja sam ti pričao o tome kako se proizvodi svjetlost. I atomi ti u biti proizvode svjetlost. I atomi nemaju svoju boju, nego oni proizvode boju. Ček da ti to pokušam objasniti ovdje jako. Sad ću ti pokušati objasniti. Evo, ovdje ću ti to pokušati objasniti. Evo, ovako. Vidi jedan. Dakle, ovaj elektron, on ti kruži oko protona. Ali on ti može kružiti ovdje, ovako tu. Može kružiti ovdje, a može kružiti još dalje. I sad, ako on recimo kruži ovdje i ako ga nešto izbaci i pomakne ga da kruži dalje, znaš ti šta ti on napravi? On ti se vrati ovdje i kad se vrati iz te dalje pozicije u ovu, pošalje svjetlo. I to svjetlo se zove boja. I on u biti pošalje jednu boju. Tako da bi mi u biti mogli reći ovako, sad možemo mi to na razne načine prepričati. Mi možemo reći da atomi nemaju boju, nego oni proizvode boju, a možda bi ti mogao reći, pa dobro, to je onda boja atoma. I bio bi čak i u pravu. Dakle, mi bi mogli reći da ovi atomi imaju boju, samo što oni nemaju samo jednu boju, imaju različite boje. Ali, dakle, recimo jedan atom zna imati zelenu, plavu, žutu, malo zelenu, malo plavu, malo žutu, malo crvenu. A onda drugi ima malo žućkastije, malo crvenkastije, malo plavkastije. Ali zanimljivo je da svaki atom ima te boje i svaki ima jedinstvene boje. I možemo ga čak razlikovati atome po tim bojama njihovim. Tako da, Janko, hvala ti na pitanju. Pitanje ti je bilo odlično. Bravo, dušo. Domagoj Vidovi, zašto su se atomi, neutroni, tako dalje, baš tako nazvali, pita Judita. Judita, atomi, nazvali su se tako, mi smo ih slučajno tako nazvali. Recimo, neutrone smo nazvali neutroni zato što su neutralni. Nisu ni pozitivni, ni negativni, zato smo ih nazvali neutroni. A atome smo nazvali atomi zato što su oni mali, a u grčkom jeziku to znači najmanje. Jer smo nekad mislili da su oni najmanji i zato smo ih nazvali najmanji, a to znači atomi. Sad, neko je pitao, Noel je pitao, samo da zapamtim ovo pitanje, će mi otići. Noel je pitao, zašto se atomi non stop gibaju? Noel, to mi točno ne znamo, ali znaš šta je zanimljivo? Ti nikad ne možeš zaustaviti atom da se ne giba. Znaš ono, nikad. Ti bi rekao, ok, ja ću sad njega uhvatiti, pa ću ga zaustaviti. Ne možeš. On će se uvijek gibati, uvijek. Zašto se oni gibaju? To mi točno ne znamo, ali kad se gibaju proizvode temperaturu. To je ono što znamo. I to je isto pitanje jako dobro, baš na mjestu. Ana, što je veće od atoma u našem tijelu? Dakle, u našem tijelu ima atoma, ali oni nisu najveći. Ima atoma, recimo, ima koji su veći, ali nisu u našem tijelu. Najveći atom se zove francij. To je jedan atom koji ja mislim da se uopće ne nalazi u stvarima oko nas. Iskreno kažem, ne znam gdje se nalazi točno, ali on je recimo jedan od najvećih atoma koji je inače svugdje oko nas se zove cezij. Kristina, to ovo je odlično pitanje kako radi gluon. Sad slušajte me dobro. Ovo je super dobro pitanje, Kristina. Sad ću vam objasniti to na ovom zadnjem slajdu ovdje. Vidite ovi ovdje kvarkovi. Vidite ova 3 kvarka zajedno. Znate zašto oni stoje zajedno? Oni vam stoje zajedno zato što njih zajedno drže ti gluoni. A gluon dolazi od engleske riječi glu, ljepilo. Mi bi ih mogli prevesti kao ljepiloni. Ti ljepiloni, gluoni, oni vam vežu ova 3 kvarka da budu u protonu i neutronu. I zato se oni zovu gluoni. Ti gluona ima 8 različitih tih gluona. Oni su vam slični kao čestice svjetlosti fotoni. Nemaju masu, ali recimo mogu da lijepiti ove ovdje, lijepi ih zajedno. Odlično pitanje, bravo Ana. Kristina, super. Profesore, jesu li planete nastale od atoma? Bartol, jesu. Planete su isto nastale od atoma. I to znaš kojih atoma? Vidi Bartol. Sad gledaj ovo. Bartol, vidi ovo. Vidi ove zvijezde. Ta zvijezda, ona ti, recimo naše sunce ti samo ima ove atome. Ove vodik i helij, samo ta 2. I kad bi bilo samo to, ne bi uopće bilo planeta. Jer planeti imaju ove druge atome.
Imaju oni i helij i vodik, ali ima i drugi. I sad što se dogodilo? Kako je zvijezda proizvodila ove atome? To znači, sad vidi ovo što je zanimljivo. Kad je nastao veliki prasak, onda su nastale prve zvijezde. I te prve zvijezde su imale samo vodik i helij. Ali onda su one su proizvodile druge i onda su eksplodirale. Onda su poslale sve te atome okolo, pa su od njih nastale, onda su od ovih atoma nastale druge zvijezde, pa su te zvijezde ponovo proizvodile atome, pa su nastale treće zvijezde. I naše sunce je treća zvijezda po redu. I ni prva ni druga, nego treća. A onda su od ovih atoma koji su se proizveli u prethodnim zvijezdama su nastali planeti. I naš planet je nastao Zemlja od atoma koji su proizvedeni u nekim zvijezdama. Ali, Bartole, sad ti se sjećaš 100% onih predavanja od prije, pa tako su nastali atomi koji su u našem tijelu, isto tako u zvijezdama. I to su isto atomi koji su nastali u zvijezdama. I onda zato ja kažem da ste vi svi zvijezde, jer ste vi napravljeni od atoma koji su nastali u zvijezdama. A ne samo to, nego zamisli, jedna zvijezda je barem jedna, ako ne i puno više njih, je umrlo, raspalo se ovako, da bi mi mogli živjeti. Da bi ti atomi mogli doći u zemlju i kasnije u naše tijelo i da bi mi mogli živjeti. Dakle, atomi koji su ovdje sada u nama, nekad su se bili u zvijezdama, u biti su se rodili u zvijezdama. Osim atoma vodika u našem tijelu koji su se rodili u velikom prasku. I kad bi mi htjeli malo se zezati, mi bi mogli reći da smo mi djeca velikog praska i zvijezda. To je zanimljivo, tako? Meni bare je. Anita, je li veliki prasak bio glasan? Barbara, 8 godina. Barbara, sad gledaš što ti je skroz zanimljivo pitanje. Mi ne znamo kakva je, ali vrlo vjerojatno je. Ima nešto, zvuk koji se proizvodi, znaš što ti je zvuk? Barbara, ovako, zvuk ti zna, ja kad ovako sad pričam, znaš što se događa? Ja svojim glasom pomaknem atome ovdje u zraku, ti atomi pomaknu druge atome u zraku, oni pomaknu druge, onda to dođe ovdje do mikrofona od mog mobitela, onda moj mikrofon to snimi u obliku 0 jedinica, a to sad nije tako bitno, i onda ovaj tvoj zvučnik u tvom telefonu ili na tvom kompjuteru, ponovo zvučnik ti se ovako pomiče i on ti pomiče atome u zraku i ti atomi u zraku dođu do tvog uha, onda u tvom uhu pomaknu isto tako nešto, onda se to pretvori u struju i to je tvoj mozak skuži da je to bio zvuk. Tako ti to funkcionira. Dakle, opet se sve svodi na atome. Sad ovo tvoje pitanje je super dobro, zato što kad si stvorio veliki prasak, doduše tamo nije još bilo atoma, ali je bilo ovih drugih čestica koje su mogle se pomicati jedna s drugom i mogli su možda proizvesti neku vrstu zvuka. Mi to čak i zovemo zvuk ranog svemira, ali to nije ovakav zvuk kakav mi imamo, to je zvuk malo drugačiji. Ali kad bi ga vjerojatno preveli vaš zvuk, on bi bio i izuzetno glasan, tako da bi se raspale naši bubnjići, mi to niti ne bi mogli čuti, nego bi jednostavno ne bi preživjeli tako glasan zvuk. Kako znamo da postoje kvarkovi, Fabijan? Dušo moja, to ti je super dobro pitanje. Sad gledaj, Fabijan, ovo ti je odlično pitanje, vidi ovo. Ovi kvarkovi, vidi, ovi kvarkovi. Ima jedna zanimljiva stvar kod njih, a to je, mi smo ti ove protone sudarili i oni su se raspali. I onda ti kvarkovi idu vani, i gluoni, ono od malo prije. Svi oni idu vani, ali kad odu vani, ne mogu živjeti sami. To su ti čudne čestice, oni mogu živjeti samo kao 3 čestice zajedno. Ili 2 zajedno, ali ne mogu sami. I oni kad idu vani, ako idu sami, oni za sobom povuku druge čestice i onda nikad niko nije vidio sami kvark. Nego mi vidimo puno čestica od jednog kvarka koji se stvore od nikud. Ali malo po malo kad smo to studirali i zaključivali, onda smo mi zaključili da ipak postoji 3 kvarka. Znaš kako bi ti to mogao? Ček samo da se vratim ja. Znaš kako bi, Fabijane, ti to mogao skužiti? Gledaj,
Sad zamisli da ja tebi dam jednu vreću u kojoj postoje 3 teniske loptice unutra. Ja zatvorim te 3 teniske loptice u jednu kesu i tebi dam tu kesu. I ti ovako zatvoriš oči i ti ne bi vidio 3 loptice očima. Ali kad bi uzeo kesu, mogao bi nekako napipati da postoje 3 loptice, tako? Dakle, ti bi zaključio da su unutra 3 loptice bez da ih vidiš. E tako smo i mi isto otprilike. Mi smo napipali da unutar protona imaju 3 loptice, ali nismo ih vidjeli. Ali svejedno znamo da postoji tamo. Isto kao što bi ti znao da ja tebi dam kesu sa 3 loptice, ti bi napipao i rekao pa ovdje su 3 loptice, a ne bi ih vidio. Jel' tako? I tako mi nekad stvari ne vidimo točno, ali zaključimo nekako. Nela, mogu li atomi nestati ili umrijeti? Bravo Nela, to ti je odlično pitanje. Vidi dušo, atomi ti se mogu pretvarati jedni u druge. To ti se ovdje događa, si vidjela ovo, kad sam ti ja pričao. Oni ti, viš, recimo ovo, vidi. Ili evo ovdje, viš, evo ova slika. Vidi ove slike ovdje. Ovi atomi, upadne na njih jedan neutron, onda se pretvori u drugi. Pa se pretvori u drugi, pa se pretvori u drugi. I tako se oni pretvaraju jedni u drugi. I na neki način nestaju i umiru. Ali ove male kuglice i protoni, neutroni, oni se mogu pretvarati. Svi se može pretvarati jedno u drugo. I na kraju će to sve se pretvoriti nekako jedno u drugo i tako da. I tako mi isto tako smo napravljeni od atoma, koji jednog dana će se pretvoriti u nešto drugo i završiti u nekim drugim ljudima, nekim drugim životinjama i tako dalje i tako dalje. Bravo! Djeco, ovo su vam sve dobra pitanja, super. Ana, kako smo se mi spojili od atoma koji su nastali u zvijezdama i postali ljudi? Ana, sad ne znam, Ana, jeste to vi ili vaše dijete, ali šta se u biti dogodilo? Vidi ovo. Dakle, kad je vaša mama bila trudna, dakle, vi ste ovdje u stomaku, na početku, bili samo nekoliko atoma. Ali onda je vaša mama jela hranu, a u hrani se nalaze atomi. I sad ti atomi, ona pojede hranu i udiše zrak, ti atomi dođu u naš stomak. I onda se tamo malo ovako razdvoje i onda oni putuju našim tijelom. Duše, kad ste vi bili u stomaku, onda su ostali dolje u stomaku. Pa su onda malo pomalo se ovako lijepili jedni na druge. I malo pomalo se lijepili i na kraju malo pomalo napravili vas. I onda ste vi bili mali, pa ste malo rasli, kad ste narasli dovoljno, onda ste izašli van. A sad zamislite, gledajte, sjećate se i koliko ima atoma u vama, vidite, ovoliko. Pogledajte koliko ima atoma u vama. Ovoliko. A sad zamislite da ovoliko atoma iz hrane i zraka se usastavilo u vas, u 9 mjeseci u maminom stomaku. I kasnije naraslo na vas kad ste vi jeli hranu i udisali zrak nakon toga. I dan danas kad vi jedete hranu i udišete zrak, ti atomi se skupljaju u vašem tijelu i da vi rastete, malo pomalo rastete. Eto, tako to izgleda. Dakle, ti atomi su stvarno čudesna stvar, non stop nešto rade oko vas. Ana, kako se dogodi atomi oblikuju mutirane životinje? Šta se u biti dogodi? Dogodi se da se ti atomi, sad vidiš, to je isto zanimljivo pitanje, ti atomi kad se spajaju, oni kad se napravi normalna životinja ili normalni ljudi i tako dalje, to se uvijek spoji na jedan određen način i normalno se spoji. A nekad se slučajno dogodi, a zašto? Zato što se ti atomi non stop gibaju, miču se. Onda se nekad slučajno dogodi da se oni krivo spoje. I kad se krivo spoje, nešto se krivo dogodi, onda se na njih nalijepe drugi atomi i nastane nešto čudno. Samo što je zanimljivo i što mutirane. Nekad to što se dogodi čudno bude bolje. Nije to nužno, nije to obavezno loše. Obično bude loše. A nekad zna biti bolje. I onda se dogodi da ta nova životinja bude bolja od onih drugih. I tako su nastali ljudi. Mi smo nekad imali zajedničke rođake s majmunima, a onda je vjerojatno jedna majmunica, onako izgledala kao majmun, imala 2 kćeri. U jednoj su se atomi spojili normalno, pa je bila majmun, a u drugoj su se malo čudno spojili. I onda iz te druge nastali ljudi. I tako su nastali ljudi. Iz čudno spojenih atoma u ovoj drugoj životinji, koja je bila sestra od jedne koje, kad su se normalno spojili, su nastali majmuni. Tako je to izgledalo. Ok, djeco.
Puno vam hvala na pitanjima. A da vidimo ili ima još možda koje pitanje koje mi je pobjeglo, samo jedan čas. Kako atom može imati elektron? Aha, bravo. Ko je to pitao? Samo da Mirjana. Mirjana kaže kako atom može imati elektron koji mu smeta, ako ima elektrona isto kao protona. To je dobro pitanje. Malo je to teško za objasniti, ali to ću vam objasniti ovako. Vidite ovo. Evo ovdje to, kad su ovdje bili atomi natrija i klora. Vidite. Sad gledajte. Ovaj natrij i klor, vidite, oni vam imaju ove putanje. Vidite ove ovdje putanje. Natrij i ove putanje. Sad, oni imaju točno, vidite, ovaj ovdje ima u ovoj ovdje putanji 2 elektrona. Klor. A znate koliko ih može biti maksimalno u toj putanji? 2. U ovoj ovdje putanji ih ima i 2, 4, 6, 8 i može ih biti 8. U ovoj sljedećoj isto tako, 2, 4, 6, 8 može biti 8. A ovdje ih vidite ima 2 u prvoj, 8 u drugoj i 1 u trećoj. Ali ovdje ih može biti 8 u ovoj trećoj. A ova ima samo 1. I atomi vam imaju svojstva da oni vole da su te putanje pune. Da imaju puno elektrona, koliko god može biti. I sad, kako ova ima 1, a može ih biti 8, on se osjeća usamljen. On kaže, slušaj, ja sam pale sam na svijetu, ja ne mogu ovdje živjeti sam. Ja bih htio ići negdje gdje ima više ekipe. A ovaj ovdje klor ima 7 i fali mu 1 da budu svi zajedno. A oni vole biti svi zajedno. Mislim, ja to sad malo pričam u jednostavnom jeziku. I zato klor voli imati 8 i on voli dobiti 1, a ovaj natrij voli otpustiti 1. I onda on otpusti 1. I onda su svi zadovoljni. Zadovoljan natrij, zato što je dao 1, zadovoljan klor jer je primio 1 i oni se spoje i žive sretno i zadovoljno u kuhinjskoj soli. Dakle, u soli svi atomi natrija i klora su sretni i zadovoljni. Zato mi volimo soli. Naravno, zezam se ne zato, nego zato iz drugih razloga. Željko, kako se brzo okreću elektroni? Kreću elektroni. Zanimljivo je, odgovor zanimljiv je za to da se elektroni uopće ne vrte oko protona i neutrona. To mi je sad teško reći za ovdje djeci, ali moram reći vama, zato što oni se nekako gibaju oko tih protona i neutrona, ali mi ne znamo točno kako. Oni se sigurno ne vrte, ali ne znamo što im se događa. Čak nismo odustali od toga, a to nas toliko zbunjuje da uopće ne znamo šta da radimo. Izgleda kao da se vrte, kad mi računamo, mi točno računamo kao da se vrte, a kad malo razmislimo, ne mogu se oni vrtiti, jer mi niti ne znamo kako izgledaju oni točno. Tako da to je malo zbunjujuće sve zajedno. Ok, dakle, da vidimo, još ima neko pitanje. Ok. Dobro, hvala vam na pažnji. Vidimo se sljedeći tjedan. Sljedeći tjedan bi mogli, ako bude lijepo vrijeme, imati eksperimente na igralištu sa loptama. To sam htio napraviti danas, ali danas nije lijepo vrijeme. A ako bude za 7 dana lijepo vrijeme, onda ćemo to učiniti za 7 dana. Eto, hvala vam na pažnji i vidimo se za 7 dana. Doviđenja.